Kao što već znate, preselila sam se iz Evrope u Namibiju i ovo su neke stvari na koje me niko nije upozorio. Ne mogu samo da izvedem dete u park. Dobrodošli nazad na moj kanal, dragi ljudi. Baš mi je drago da vas opet vidim. Ukoliko ste ovdje prvi put, dobrodošli. Ja sam Zorana iz Srbije poreklom, a sada živim u Namibiji. Kao što ste vidjeli u opisu ovog videa, danas pričam o nekim najvećim razlikama između života u Evropi i u Africi i šta je ono što me zaista najviše iznenadilo. Pa hajde da krenemo, verujem da će i vas iznenaditi nekoliko stvari. Prva stvar su parkovi. Dakle, u Evropi bukvalno siđete iz zgrade ili izvedete dete u park, najobičnija stvar i najnormalnija. Ovdje mi toga nemamo. Dakle, mi nemamo park, nemamo otvorena igrališta i za sve što želimo, ako želimo da posjetimo prirodu ili nešto tako, igrališta za sve mora da se isplanira, da se bukira unapred. Tako da je to jedna stvar koja me onako, da kažem, najviše iznenadila i koju sam u stvari skontala tek nedavno kada sam postala mama i kada je Emilija krenula da se igra po igralištima. Onda sam stala i zapravo shvatila da u Namibiji ne postoji, to jest u Windhoeku ne postoji otvoreno igralište, da možemo samo da odemo i da su tamo druga deca i mame i tako je to, kao što je u Evropi ispred skoro svake zgrade. Ovdje toga nema. Ima jedno igralište u Svakopundu koje je pored okeana i to mi je savršeno i obožavam kada smo tamo jer Emilija zaista uživa. Ovdje umjesto toga mi moramo da isplaniramo, dakle postoje naravno igrališta indoor ili unutar shopping centra, tako da mi to isplaniramo unapred i naravno svako igralište se plati, svako drugo mjesto gdje je restoran, dakle ili neki kafić, naravno posjećujemo ih često, ali ne postoji otvoreno besplatno igralište kao u Evropi. Tako da eto, to je jedna stvar koja mi vrlo nedostaje ovdje u Namibiji. Broj 2, šta mi je iznenadilo, ne toliko iznenadilo jer naravno nisam očekivala da ću pronaći evropske proizvode u Namibiji, malo je nelogično, ali iznenadilo me je da je ovdje skroz drugačiji sistem menija, da se tako izrazim, u Namibiji. Dakle, mi ono što jedemo, na primjer, kod nas u Srbiji, u Evropi ili na Balkanu, generalno, znate sami, mi često kuvamo pasulj, paprikaš i naša ishrana se bazira na što više kuvanih jela. Dok ovdje u Namibiji oni isključivo jedu kuvana jela i supe u toku zime. Dakle, ja za nas kuvam naravno tokom cijele godine jer je zima vrlo kratka ovdje, ali generalno negotive supe i tako ta kuvana jela u toku zime, čak i Michael ponekad je u fazonu pretople za to ili je rekao bi je možda toplo za pasulj ili je, razumete šta hoću da kažem, tako da eto, to je neka druga razlika. Ovdje su jako česti roštilji, roštilj ima svako ugrađen bukvalno u kući i u stanovima, imamo ga i mi. Tako da vikendom se pravi roštilji i tako da se to jede sa nekom salatom, još jelo dodamo uz to, neka, ne znam sad, može bilo šta. Ali generalno kuvana jela ovdje nisu zastupljena u toku godine i tako da me to vrlo iznenadilo. Broj 3, tempo života u Evropi i u Africi. Kao što znate, evropski grad je evropski kontinent generalno je vrlo užurban i ljudi stalno jure, stalno su u nekoj gužvi i sve to, dok je ovdje u Namibiji konkretno lifestyle mnogo opušteniji, ljudi ne jure toliko, čak i kasne jako, što je ovdje potpuno normalno. Dakle, ovdje ako nešto planirate ili radite, možete očekivati da će biti kašnjenja. Ukoliko vam kažu renoviranje kuće će biti pola godine, na kraju će da ispadne godinu dana ili tako to. Tako da postoje neke stvari koje su me zaista nervirale kada sam se doselila ovdje jer nisam navikla na to, ali eto, iskreno više me ništa ne iznenađuje ovdje što se toga tiče, tako da sam open to everything. Broj 4,
I ono što me je također iznenadilo je da se izgled i generalno standardi lepote jako razlikuju od standarda i u Europi. Dakle, ovdje je standard lepote prirodnost. Ovdje ćete jako rijetko vidjeti neku devojku da baš ima sve urađeno, usne, jagodice, šta li već, botoks. Rade žene botoks, nije sad da su, hoću da kažem, nije naravno da je primitivan, žene itekako rade botoks, ali je to sve sa nekom merom. Dakle, rade se filleri, rade se botoks i to je sve sa nekom merom, da prosto, mislim da je to generalno i lepše da kada vidite nekoga da on izgleda prirodno, da ne možete da kažete da je neko nešto radio, to je standard lepote ovdje. Dok je kod nas generalno u Srbiji, u Engleskoj znam definitivno, nisam sad sigurna za Nemačku, mislim da vjerojatno tamo nije, ali možda jeste, evo ako neko živi tamo neka napiše. Tamo su standarde lepota, pune usne, čak nekad čak i prepunjene. Da me ne shvati niko pogrešno, meni se to jako sviđalo do pre par godina i ja sam isto bila u tom fazonu. Ali od kako sam nekako ovdje došla, potpuno sam se prilagodila i sada mi je ono što ga vidim svaki dan, prosto je to. Ja na tu kontu izgleda, hoću da se nadovežem i da je ovdje, da se ovdje ljudi ne sređuju kao što se mi sređujemo u Europi. Ja sam prvih par godina, kada smo se doselili ovdje, nekako sam se uvijek osjećala kada odemo negdje na neki rođendan, na neku žurku ili bilo šta, nekako sam bila presređena ili preobučena, ne znam ni kako bih vam to objasnila, u odnosu na druge ljude koji toliko ne pridaju značaj izgledu, tako da sam se često osjećala da sam se previše obugla, a u stvari sam se ja normalno sredila, ono kao što se sređujemo svi u Europi, ne znam, puder, maskara, ruž, dok ovdje je to potpuno drugačije i nema toliko puno ljudi koji se baš toliko sređuju ovdje, tako da eto, ta neka prirodnost je ovdje zastupljena što se tiče tog nekog standarda lepote. Broj 6, ljudi i društvo. Razlika između Europe i Afrike je da su ljudi u Africi mnogo topliji i mnogo otvoreniji. U Europi su ljudi mnogo poker face ili ne. Znate i sami, mislim, kada hodite ulicom i ako vidite stranca, neće vam niko reći, neće vam se sigurno javiti i reći dobar dan i dobro jutro. Ovdje je to sasvim normalno, ukoliko se negdje šetate i vidite potpunog stranca, javit će vam se i reći će dobro jutro, dobar dan ili šta li već. Ili će vam dati osmeh, ne mora da se javi, ali ne smešit će vam se. Tako da eto, to je da je neka razlika između Europe i Afrike. Ovdje su ljudi mnogo topliji. Ali da, na tu kontu nekako ono što sam ja shvatila do sada je, ovdje su ljudi da, mnogo topliji, da uvijek vas pitaju, uvijek vas pitaju kako si, how are you, ali nije nužno da zaista žele da znaju kako ste. To je čisto kultura, da se neko pita kako je, nije nužno da žele da znaju kako si ili da bi oni sad ušli u neku konverzaciju duže što se toga tiče, ali kod nas na Balkanu, vi znate, možda ne pitamo uvek kako si, ali ako nekoga pitamo kako si, to znači da mi zaista želimo da znamo kako je ta neka osoba. Tako da, eto, to je neka ta razlika i ne u smislu da smo mi nepristupačni na Balkanu, nego ukoliko nekoga zaista pitamo kako si, mi želimo da znamo kako je ta neka osoba. Evo, verujem da će se većina složiti sa mnom. Broj 7 i završit ću ovdje ovaj video. Imam i nastavak koji će izaći broj 2. Razlike između života jer ih ima zaista puno. Ne može sve da stane u jednom. I ovo će biti broj 7. Kućna pomoć. Dakle, u Namibiji je kućna pomoć vrlo zastupljena. Svi imamo kućnu pomoć i ovdje je čudno ako je nemaš. Dok u Europi, kao što znate, svako radi sam, skoro pa niko nema kućnu pomoć. Navikli smo sve sami, moramo sve sami, tako da, eto, to je ta neka razlika u tom pogledu.
Ja sam također kada sam došla ovde, kada sam se preselila u Namibiju, mi nismo odmah imali pomoć, jer mi je bilo jako čudno da imam nekog stranca ko mi sad tu, ne znam, menja posteljine ili sređuje sve, ali posle nekoliko godina sam bila u fazonu treba mi pomoć, pogotovo kada sam prvi put bila trudna sa Emilijom i nisam mogla sve sama, naravno, i onda sam odlučila, hajde da uzmem i ja nekoga. Mi trenutno imamo neku ženu koja nam dolazi jednom nedeljno. Ostale porodice imaju nekoga koji mi je tamo 5 dana nedeljno ili 3 dana nedeljno. Meni to ne treba i ja ne volim da mi je neko u mom prostoru non stop, pogotovo jer radim od kuće. Tako da jednom nedeljno mi je sasvim ok, iskreno nekad ni to mi ne treba jer ja se uvek trudim da mi je stan sređen. Znate i sami kako je kad imate dete, bukvalno iako neko dođe i sredi mi sutradan izgleda kao da je pala bomba, tako da, ali ok, dolazi nam jednom nedeljno i mislim da je to, eto, sasvim ok. To je to što se tiče ovog prvog videa. Pišite mi dole u komentarima šta vas je iznenadilo, a šta ne. I snimat ću još jedan nastavak ovome ukoliko vam se svidi i reći ću vam i drugi deo šta još, koje su to još razlike života Evrope i Afrike. Hvala puno što nas pratite i gledate i mi vam šaljemo stvarno puno pozdrava iz Namibije.